Watukufu wa Komori, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Haromba Mwenyezi Mungu ike nsi hatungi harma rehma na aman. Kabla reja kaondelea niza anwani razi anzi habu rifanya kusudi ri hadithi mbabileo cha kabla ya hizo ngamdengoe shobaha shinu nijilie umji wanza yako Tangani na waduza ngupi yako Tangani kumfariki dunia wa al-Khatib السيد مولانا Ali Jamalillaili kawa hafariki dunia harumumji wa ngadumbo no siku leo ngabo ngamdengo shobaha shinu nijilie umji mtukufu wa ngadumbo ni Tangani rambe inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mwenyezi Mungu ajalie hapa rani khairi, Mwenyezi Mungu ajalie wanahahe wanana shohatu wanahatu wapare subra, Mwenyezi Mungu yawanike subra kama wawenze rijuka ya kullu man alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Awange abo rikanza rengesho bahashinu rendeleye umji mtukufu wa ngadumbo ni Tangani kumfariki dunia wa al-Khatib. Mwenyezi Mungu ajalie kengo harma za jannati al-firdausi nuzla insha Allah. Rikaza wanwani abo ukaya mashaka kati mashashi harmainsi mkungi wajibu ya uka hainu wakati wandojo hundaye nafasi wandua hadithi mbabi wandua renkwaji chumbabi uharimwa zanongweka ngazi remao insi hatu harimwa mashaka kaonga remao insi hatu. Mwenyezi Mungu yarinike madhamana ikaonga josikinia insi hiyo rifanya kusudi hori wono kartas yanzi hwane waziri yazingara zi habari za ndani rifanya kusudi rijeri hadithi mbabi arimjibu jowana nyasi kaongo reajiseo uhusunde kartasi ikao yanzi hwa hiyo ya ukaya ngaya nzao iziye katu ze mashuhuli waharimu mfumo holara nzi saabiliza trasi hata rihonde saa kumeno mwejaza jio kawati rukhsa ya ufanya mashuhuli haruma place public haruma miji ya hatu ikatsele wando ye kartasi heli yanzihwa kawati rukhsa ya ufanya mashuhuli haruma place public haruma miji ya hatu. Mungu jojoani se mashuhuli ya hahe a partir ya 17h uhea nana ye juma a partir ya 13h uhea hata mfumbili minui au hata mfumdaru 6h du matin. Amfikiri hama yonde hale kartasi ya roha ya towa decision ya ukaya ngwanza wa reglemente hamande heli reshia umandoni wa intervention ya hangu titi ya makaulu mashashi ya he waziri ya haka hamba ukaya ngarisa hau reglemente zenongozinu zibire heli ya ladhim hadhukuru ensi ya ulaya rien shio au kaya hamba ukao wandu walio ulaya watu wao ezibui kanso shela na inga mjoti yae makaulu exact wandu ishie woko afanya mashughuli katsinde weekend voilà. Amodo bana kanza ni interpele ha aksi mbili aksi handani de aksi aksharia kabana lama ndamru yare mwayo au kabati ziyo shazi au kama riaji itifanyihe dans la semaine harma sharia sha Faransa kabati bahanu au kabati waziri ya paro subuti yafanye noti amandi yo waifanya ya ukaya kabati rukhsa ya ufanya mariage ya semaine rowa zungu sush kwa johamba si wa jenera jara wangaria mzungu yofanya mariage hayo wakatalo na nafasi hayo selon ma invité hayo. Donc quand on a invité wahe mois de juillet août les vacances ngizo ma invité wahe ou invité puis en aux vacances yo jo fais mariage hahe lundi mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi à 1h du matin, à 2h du matin, à 10h du matin, à 11h du matin, à midi. Haina wakatanzo fanya mashughuli hahe ujo yafanya kabati sharia shim interdiseo
au kabati note circulaire imwinterdiseo yatifanya mariage yahe wakati yanzao ekari jao mva wa hatusi wa Komori amba ukaya wa Komori wo kwa jiwa fanya mashughuli kati weekend sikarjira fa mashughuli kati weekend hauka hunu mrukaji arudi hazine sayanzao hunu mdungu kontrolewa suwango rengwendu shambao congé sans solde suwango fanyo absence arrêt maladie suwango fanyo absence injustifiée suwango ngawe congé urudi hazine voilà et quand ufanya absence injustifiée abongo jouer risque warenga ukabo renge risque au kabo jotolo hazine et quand ufanya udemande congé sans solde ukubaliwa abukuna uliwa mba mshahara hao et quand ufanya arrêt maladie ngejo mkini haka urenge mwendo 3 jours ukekuliwa parce que ngabo ndusha mbao 3 jours de carence chaque bati sharia shi interdiseo au kabati note circulaire ya waziri ya interdiseo mkomori atifanya mashughuli haye wakati anzao harmenti ya Faransa inu kama nzo afanye mfumtano yojo afanye mfumtano kama nzo afanye juma yojo afanye juma kama nzo afanye 10h du matin 11h du matin midi 13h 14h deni wakati ajo kanza afanye mariage yahe yojo afanye condition zima usidéranger majirani basi donc abo réglementation ya hoyo ntsuwa minukaya ngetene dobu ekari jaumva wahazi kuti compétent ni mawaziri kama tima compétent au kani ndo wahandani mkao jabsente ndo wahandani mkao tekele ya harmazi mashughuli hizo abo ngabo kaulu la kimanagement la hamba ukaya kabajaha ekipumbi baha dirija mui voilà il y a toujours des mauvais managers mais il y a jamais une mauvaise équipe haina ekipu yotore mshubihi wa he manager wa hayo haina ekipu yoterongo mshubihi ya he manager wa hayo ekayanga wene wizara heza habari za ndani ngotsa haina majilisi ya remwao midi ukai 13h ukai 15h ukai 16h ukai yabo shitsongezao wala mrohaza hahoba he wala polisi umtarumuo au wala administrateur umtarumuo yake kajwa he avenka ndo he udunga modo majilisi nindi kabatishi mzi yao monsieur le ministre donc unoni zifanywa uzofanywa hasharia emana rashe meza dukaya owandu wakao renga ze konje za hao jaiho o warenge konje ngoneze programu za hao voilà ni a décidé ja faima mashughuli tel dati abo ha calculer konje hae ha calculer konje ho wana hae ha calculer wakati joreje ya ja préparer rentrer ho wana hae ha calculer ndogo zinji wa ho huja mwanzo usabote ila programu ya hae hujanga manzao tena mrudi mzude harma miji ya hatu mdanganya miji ya hatu comme vous savez le faire madeheli mkao Josephine donc abonge yabo mimi nsuona nécessaire ya ukaya enoti circulaire ile fanywa wala nsuona nécessaire ya ukaya umonte ukreno ulapize wandu ukabanu dhamana yonde hali ya dhamana banze dhamana mazingara hizo za kwa Komori de l'intérieur comme de l'extérieur du pays donc ils ont tout à fait le droit wa critiquer ils ont tout à fait le droit wa toweze avisa hao parce que yonet circulaire irumishi hao wandu wao wa ulibao ma patron wa hao angabo kwezi bana waziri encore une fois ntu amini ukangani ma compétent nezezo mana mwenda mbio mwazirenga hizo ntu amini ukanga compétence lo ya haukaka mturumia le kaulu la hamba gouverner c'est prévoir voilà njokaya au mwezi wa juin juillet août hata fin août abo mji mzima ushinda uhundu mashughuli ngayo matano ngayo maranda usiku zima yonde miji mititi hatu shay miji mihu wanawaka wanda malaho no ushinda waka 20 usiku zima donc abo wanadamu pia ngotsakwe mashughuli yao uyamenyeze programu za hayo
wakaanza wende mfumdaru mwanzo umenye ekawa mia wafanya ngojo pale jeshi lende la wao comme vous savez le faire. Donc abange abo les arguments zaho ça tient pas debout, monsieur le ministre. Haina dirigeant ou na société, haina dirigeant ou na administration yeu uoneso mfano wa administration ya hai baishe mwanamshwa hengulolo vanuhunurili yorujwanza rudo swali jamaa jwanza rudo renga dhuhuri jamaa sisi makafiri sima islam hamandanyi aura hananyi chikaya tivenka ndo hangu tsambanga modo jumani abola mdo haza hangu kazina humnenebe ya hoveya haheba ya mengodo jumani pokwe dirigeant hamba nguvenka ndo jumani na bahaye islam abo ifo bahendo jumani. Donc kwa ina bahanu balo majlisi ni mawaziri ni madirektori ni wanduikao nganye harmu administration ni hanza mtrede mveze dagila za hanyu mveze juba za hanyu mveze joho za hanyu mwende yabo ishjune nebe yaula sekretari wa hawake kajua udunga dingonindi monsi eza saya si uona kolonel Azali tishamana mayaza ambaleo mtweshela ula ndobi shasi uona kolonel Azali hala msafara ngujo ya administration kamili hato wakarepo utolo malahoni wende wahimi hahaya wa mndenge ekangondo waharmalesi walatula nzuani de hali hiyo kangondo waharmalesi walatula mwali de hali hiyo yo wakati ulabala boka bana hazi bwana waziri wakati ulabo bana hazi. Donc mimi ntu amini ya ukayayo de administration ils ont des hazi des services za ho komor ndezi wani wao yabo ngam amini ya ukaya ambesenga bo mahalabo kunga manzao mdudima sakaje au kaka mtula liko majlisi bismillahirrahmanirrahim ngam mdudum ndenge yenoti arkaikio mwende mwa urudi mviole wanana shohan uhimilie majeshi wa violona na shohan uhimilie majeshi wa violo wa zazahan wana shohan uhimilie majeshi wa hibe ze dhahabu nezemaliza wana za ho nduzani kamtina haja chaka va c'est justificatif tenant debout et là où le chef de service bahi yobre le service ya hahe va se poser mu et ni apuza on a une sanction à la dim et kaka ja justifier et d'autolo hazin voilà kaka ja justifier et d'autolo hazin et nous le zo manam so hahe yo demande congé voilà uno kamrungu lozo mrunguza he wali parentin ikawangi direct yojo kana 3 jours de congé sont des charia cha faransa de shahamba ila nga éviter wendi nganzo éviter atijo puza batsino kaya halaha voilà kanga una mariage wala likwa ukana une journée de congé wala timru ya kuhusu shaula mdo ulalika voilà chako morimje hansuka ya monsi kamswanza modernize kamswanza automatize wanadamu wanjao yabo ye pointage kamtwitsaha kamtwanza automatize ye administration hiyo abone jo kanza puze hazina jo puze hazina hedi yanzao nabo katupuza forsoma ya kangodo majlisi na ngondo jao no ala ngabo wanadamu boko jo kazini wakana na ndo zade wa hao mwanzo wende wa loveda una roha hazini wenzao moloteli ho harma ze voilà ndo afanya ze stapoza hao. Donc mimi ntu amini ya ukaya emana wafanya not circulaire ila de service ya wa komoro ukaike ikempia ntu amini emana wafanya not circulaire ila besenga bo miji marudi mai cible ya ukangarazoro ndera ranganya miji encore une fois de plus voilà encore une fois de plus. Donc soka hanzari ko interpelle banu ruhambi ukakarsu to wazibui au wanama wasawarongo abantu kwa tuto wazibui ngwa honesa ngwa hwekezao heli nogoze kahenda wakaanza u reglemente entre guillemets amande heli wahamba unit circulaire akaula de mwike huito ranzo mois de mars février mars uto unit circulaire donc akabati ruhsa au mois de juin juillet août ya wandufa mashughuli dans la semaine harma place publique merci voilà. Donc peut-être moroni de jo respecter au kabeseni wanzo arumele bango la bajana na wala mtsangani fo ata herufa uhemera au he prefet shaumi jini hatu kartu amin na ngaromba Mwenyezi Mungu wanduza tu atiste batibu hemji mzima bai wando masakreo voilà.
parce que abonga mdhulumuo wanana shwa ngamjuao kasi wa komori si ufikiri haushashi wanana shwa hanyu ni wandumlu haruma miji ya hatu no wana shwa hanyu kwa na ujali kol wakati ala dhimu haukaya huguguru watu wanugwa jokanza wakensi wastei wanzu wafanye mashughuli heheli wandu ambao yafanye donc abo samedi nzima ngejokana wandu waila wandu wararu abola yakane ne semaine mujoka obligé ya pour ya samedi asaya encore une fois voilà et diaspora rudire mwampwala voilà donc abo ngabo bwana waziri nodovula bonti mangwekeziwa ngweleziwa abo mbukubali helewa voilà et notice circulaire yo kabla de mois territoire en mois de mars février mars voire mois de janvier même voilà on doit programmer namna ndo jina kiasi ndo baki hata mi juillet utowene circulaire yongwanzo ndewa uwe mji yongwanzo ubehe polisi ngedi ngoi au ubehe gendarmerie ndi aranganyi au ubehe le jeshi ndi laranganyi li viole wanana shwaho chabon otana shwaho we moroni na yomi jack safari voilà wewe moroni na yomi jack safari donc on va violer wambeni hatu tu t'en fous complètement voilà tu t'en fous complètement jo wazamba chashile nudi abakosi hanju mekarano jo shidi waza voilà karano jo shidi waza yonde mada handanda kanzari birevanu ngarikiao makaulu ya bwana waziri yakahamba ukaya wandungwa ufaransa ngwato wao zibwi uhusuze notizinu ili wandu waishie mbabi ya ukaya mimi zo na mwamba vanu zikaumweleze heli zikao vira kisharia voilà na kihazi voilà hunu faransa kabati sharia shinterdise o manadamu asifanye mariage yahe wakati anzao kabati sha he disponibilité ya hahe na disponibilité he na invité wa hahe yonde impermete wafanye yonde imoblige o yafanye weekend sisi wa Komori haini wakati manadamu ajo kaanza fanya mashughuli hahe ngujo unde sali ngujo wajiriswe sali ala kangu yanzo mfumdaru kangu yanzo mfumne kangu yanzo mfumtsanu kangu yanzo yahoa shaho liho hazihu nungi reglementé wandu pia wajua kai samedi dimanche suwa mdu kana repo ya samedi awe dimanche voilà donc wabanga bona mwishie ye makaulu voilà ma responsable wa madhamana wa Komori wakaorongoa wanwalula yote wazibu ya mazere sosio wafanya mashuhudi tuma tsailio na pai kwa sababu ufanya mashuhudi dans la semaine wafanya mashuhudi ya weekend jeri watu tukaanzali jeri reglementize ngozini zenia wanwalula yote wazibu ya mazere sosio wafanya mashuhudi tuma tsailio na pai kwa sababu ufanya mashuhudi dans la semaine wafanya mashuhudi ya weekend. Voilà, tutoka hanzari mtini yani makaulu ya waziri Mohamed Amada ya kahweleza ya ukaya wandungu wa ulangu atozi bui shaka hanzari mweleze kisharia unulaya mbujo fema shule ya wakatanzao kabati loi au kabati article ou harmaze texte de loi za Faransa au kabati waziri ajoparo subutato wa note circulaire ya ukamwanada matifaye mariage ya hahe wakati anzao une seule condition mbati déranger majirani basi. Bah, c'est simple. Voilà. J'ai quand on fait 5 heures du matin, bismillah. Mwanzo ya fanya 10 heures, bismillah. Mwanzo ya fanya midi, bismillah. Cha encore une fois, ze hazihunu ngizo reglementé. Eni urudi hazini, uongo juo. Ezimlindao. E ka ufanya rushamba absence injustifiée, abonga wena risk ya udumizi wa hazini. E ka udemande congé sans solde hukubaliwa, abukuna ulibamba hindu. Et quand vous demandez congé payé hukubaliwa abo yo congé ngojoliwe congé haho voilà chaque mori kabati congé payé ujo demande hukubaliwa kuna ujua au demande congé sans solde nene ujodaza hapuza kuna mto wa hazini voilà donc encore une fois ngwanzo uje upele jeishi lingo mijini hatu lisankado wanashwa hatu mais ça te dérange pas voilà ça vous dérange pas watu wa moroni ça vous dérange pas et madea vili reika zayabo de mada ya husu et l'hôpital El Marouf donc ya et Calvaire continue à l'hôpital El Marouf encore une fois
ngamshukuria wakati shamana mamzima bolt harongo ambabi yeza husu ye l'hôpital maruf neze ndongo nziro ikao ngazirendwa l'hôpital maruf neza rendwa ho maternité yo l'hôpital maruf ngarudor cheneze ba rambe ukaya encore une fois elle parisa ndongo nziro zaru za jirisiwa wana shohatu na wanana shohatu ko maternité ya Moroni l'hôpital maruf ya Moroni ya ukaya manadamu ngujo yabo katumunda gynécologue kwezi directeur Asman Abdou Salam kabati gynécologue ya mwangalia oharmwe l'hôpital de référence directeur Asman Abdou Salam ikawe mwana msho hatu akauriske via hahe ne via he mwana iya kaumwangalando do la gynécologue ya kaiho wamdumiza utohanza umone l'hôpital hiyo akaumwangalila uhahe. Honte à vous, directeur. Honte à vous, directeur Asman Abdou Salam. Voilà. Rambiwa ukahandisa ndo shango hisonai. Atsenengar sikiti hao. Haukari vumizi wawe. Haukao mdu muhtaram. Chango hisonai. Engeti ndo la gynécologue wa mdumiza. Utuhanza umono l'hôpital maruf. Mwana mshwa hatuone mwana hahe wajoka wafu. Wake harmwe conscience ya kwezi directeur wake harmwe conscience ya cha ngaromba Mwenyezi Mungu procureur general Ahmad Hamidou na procureur de la République mwana mshwatu sadati warohe yabo haraka insha Allah ujo portoise plainte nema victime wajo l'hôpital hiyo wajawa honda na timbizi riparisa zengi beitiza huwa na shohatu wajawe yabo wajawe rende na ndongo nziro. Donc encore une fois ngarskiti hauze nafsi za moza hatu haukari sufi wao kawe mdu muhtaram hukam mdu muhtaram amge tafadhali directeur kwezi mtukufu no mwana mshauza ya mkomori wahisa wafu kiasi ho l'hôpital maruf ranzi le 9 mars dernier atarjero hondele wasa wafu kiasi sikinia wanduzo wanashe wao sikinia wandoma wanashe wao sikinia ze famiza wanashe wao ekakuchua onokawa wanashe sawa no wananasho haho sawa no wajuhu haho sawa no wanahaho to wasikinia ze nafsi za moizo utsireze darakizo urejeze gynécologue waka l'hôpital maruf kwezi directeur Asman Abdou Salam tafadhali ngari tafadhali baurisa hainusi kurucho parisa ndongo nziro ya ukazirende ha l'hôpital maruf hiyo ike wende mudiri uri kwaze darakizo ngari sikiti hao hehe liravumizi wawe no wauju wao ngari honela au haya ukawa mdubani huwa jomba hatu. Mwenyezi Mungu naunike mwiso mwema bo directeur Asman Abdou Salam abangeni wakati ujo hunda ruhusa ya uvumbu wa imagine hema victim ka warende house timbis zero hoda honla maarufu hiho garjodo wavumba bana nyeza wa hunda ndo wajua mijini hao eshele maulu kaze plantis porteo akaya Mwenyezi Mungu ajailia procureur general na procureur de wamsisizani mwavuli yabo kamtushtakiha nane kama ndo shtakiwa plantike na henda bahana changa romba Mwenyezi Mungu wanadamu watolwa yabo haraka waje wanadamu ikao ngwajo staize sharia mweporte wa planti mwende mahime mjeleze ishatsonga mranti weze roho zako wana wakomori zirohe roho wazalo zero hoza hao ngaziro hao l'hôpital maarufu hiyo abange abo karja kanzar ke wale reka hanzar shelezo wa kumori ruambio ka Allah calvaire ngiyo toujours l'hôpital maarufu directeur Asman Abdou Salam na docteur Saidi Moussa na docteur Yusuf Mahmoudou kwa tuhanza wazie kwa tuhanza waone matabibu
digne de son nom l'hôpital ho e katsi matabibu wajo wasujudia ngwatsa wauze roho za wakomori zirohe no wana wakomori watselewa exercise métier wenda wasoma waje wa science ya hapo e madera ru lokale orishia e ma retraité wa aéroport warongoa hamaskitifu zila haki za hao hata haba sanurul fathu kajawani kazo sha uskwaleo ngari watsomboleza we shambabi okasi maba nuruambia ndongozi nji si maba nurueleza ndongozi nji kabati wa paroziste hata zono ko ni le wori weshi yangu remercier colonel Azali ba hende afanya zisabu kana waliboja no ngarsikiti hao ni wajomba hatu hata tsola wewe mwanadamu wa remercier colonel Azali amba ure mwana vese na wemdu ulona wana ulona nana washi ulona ju ulona famii wanda tatawara de hamwade he haki ya haho yonde haki ya haho ngoro remercier colonel Azali na bora kuja ndo haki ya haho moti haki ya mndu yombu kadoro remercier mndu ikawa ila de mwaunikeyo yonde haka haho rimambiani vanu kayana mrejei hazini izo rimambiani hale mwana majaki ti wambia zo hale rekam privé rekam public tabara jei hazini bakuja tolo hazini hata mpaka uniki waendushe usignifielwa e licenciement ya haho ujue kaya hu licenciewa économiquement au inu plan social yakaufanyiwa inu licenciement yo hamba licenciement abusif hauka shirika lendao harima privatisation yoke kirimbo licenciewa économiquement kabana licenciement économique harima shirika ikao ngalendao soit franchisé soit privatisation e ka shirika la daula lendo harima privatisation ba hemdu lirengo lamdu na mapesa nge obligé à garder wando hazi wala yani kiwa muda yamba ukamwa mahamiraru e kayaze resultats zao kasi njema ngojo fanya no plan social voilà shaila ukaya olamdo hazi ujwa olamdo ujwa ulele shirika exijo kana mtu wando hazi wa oranzi no yo hamba licenciement abusif bojaki si kwambia en privé si wambiazo en public ti wambiazo bana ukaya rahawe jani notifielwa e licenciement wajue motif de licenciement enda hazini babo ngawe hazini kuja tolo hazini bojaki kamtuishia donc leo njamhimi tena mrudi mpaso wa komorezi twa mambe ukayanga remercier colonel Azali pour comme remercier colonel Azali enge haka hamnikaniza hakiza hamuraranzi kamza jomdo remercier kwa johamba mwasoni kwa zaki zanga tatsangi mari mana vese hata sanyi mwari mana ya vese tihaki nuru al-fathu tihaki nyinyi mlo harma administration hiyo na mtu wasikinia ukawa wa rubani wa jomba hani waziri Yasmini to wasikinia chamlu tola aje harma media ta yamba tirimana vese no za sawa ndo tona haya nyekenabo marangale shirika la huwa komori malnika wanadamu rutujwa enamna mawanikalo shamtirudise na mdende wajomba hanyu nayi no wazaza hanyu ala kulli hal kazran donc abangaba ni ma retraité bien fait pour vous bojaki bien fait pour toi voilà shangem kamji nji hunsanga mreje haya mwende mfuma yabo yonde haki ya hanyu ekamfu yabo abumfu jihadi ekaka mjafuma mkensi yabo mkaka mroha yabo hata mnikwe haki ya hanyu parce que mwanadamu kadumizwa hazini la haija notifier le licenciement ya haya ajue motif de licenciement yoke kiri mratu ambiwo karaje roha hazini bahi mzamba ndo izoti wambiazo en privé ukaya directeur mamunu wongu jojua maudu yambe ukaya mfanya ndusha mbao absence injustifiée leo huka uja uzambe harmo Facebook FM ils ont ambiazo en privé ça fait des années dès le départ sont ambiazo en privé tiruliti zamba en public ukaya e kaka mja notifier los licenciements za hanyu yoyo hamba absence injustifiée yoketso kiri mwanadamu atwamba ukaro hazini usije hazini nzima maudu baharu dibahi no nike papier yako kama licencié
C'est simple comme bonjour. Donc hoja mhime devant tout le monde me remercier Colonel Azali he haki ahanyu bahira masunikiwa, c'est pas normal. Yonde maana nimwambia unuka bien fait pour vous. Nasi da nyibai. Be haki ya mwanadamu yomdu kadoro remercier Mungu ekahanikiwa kwa jobe kakajanikiwa. Kwa jobe kakajanikiwa. Voilà. Ekaka msushida moidai na mbaki hata usiku wajuka usitakia mwana mwashtaki. Voilà. Donc abunga ukarja kanza ke wale kanza remema lejila mtu mangulu nubanu rambe ukaya ala kulli hal. Voilà. Zeno wonda raza babanu zika u resume et incompétence ya he soi-disant dirigeant wa diriger we komori lewe. Voilà. Wazi habari za ndani ekango vumbo Faransa hunuka ujaha sharia sha interdize mwanadamu asifanye mariage yao wakatanzao. Haina mwanadamu puzo hazini hunu ye ujuwezi mlindao. Kafa ngabsence injustifiée ngujo ukayange jo mkene henda tatolo hazini kakaja shindaji justifié. Ekanga na mariage ya mtundae yoni kwa 3 jours. Henda célébrer mariage ya henduzae. Eka halali kwa mariage ye ujo demander une journée. Hanikiwa une journée. Shanyi nyinyi de mkaotende harmazi majilisi za hatu. Donc encore une fois ngamanzao mjeo harma miji ya hatu mviole wanana shohani mhimilie wanduwa viole wanana shohani sha encore une fois otanana shohani hauka wewe moroni no wa viole wajana wa mbeni. Voilà wa mbeni hatu sha donc abuku sina haja nao kama udu mbeni wa decide wa famajilisi mo joni haukanga bo mwana hao ujo riski atolo hazini ekaka jaraje hazini atanongo za fema reji hao ujo pale je shilende la rudi lijusebo ya tukaza. Voilà lijusebo la tukaza panyumi nyinyi muhime mfurahi wabeja directeur de cabinet na mbaleze video mjeri wono wako violeo. On t'avoue zintuzinunga mono wandungwa hadisio banu husu malaliko ya jiri ukaya Nourel Fatrou secrétaire général wa gouvernement Colonel Azali hende mbeni halalikwa halaikiwa ni hajimba iswalihi ena manada munge libru ya wone hela nzao mimi kamdu ikao nsujo na hadithi naye nsu aminuka ya sijo muhimilia. Voilà donc usiwahenju meziri hundu nonja himilie mduka unchujwa na hadisi naye au mduka wonga ni mwono kangu ndendo naye. Voilà donc hekaya ngabo wanadamu ikao kwa na ujua wazifanye mimi tizifanya. Voilà hekaya waja mwanadamu hangu ikao nchujwa hadisi naye suwanga mdangole pake nenzangu suwa ngamdo hodaho ni ho wakatajo kaya hapo hata ya rohe ngenda jo hangu. Voilà wale kale bandelo la hangu kana mjaba ndani hangu c'est tout. Bandala hangu kalina bulu wakanja mbali bulu. C'est tout. Et jonja bandani hangu ngonjo kahanza. Ekaya mbale bandala hangu. Nde helimi mini wonao zeno bon après zuki watu hajimba iswalihi yengu wono namna ndo jine chansu amini. Voilà. Donc 40 siku na unaze massacre za rendo mbeni nsu amini ukaina mbujo karma administration yonga mjo mangala hadisto jeno. Mimi mnyadombweni ya mahame. Donc abo wanadamu wazaliwa harmunji watu mbeni nelejera la mahame ikao ngo ambao kaya banu ngarjo jwari ile na richomanza tonga juu tijao sile mdu ani viole mwana msho hangu awe mwana msho hangu wonsi na ujwani ile na mimi na tonga juu no na mdu ya himilie mwana msho hangu ya violeo na mdu ya himilie l'hôpital ya herejo ya hangu ya sakajewa msu aminuka mjo jwani le tonga zima mimi naye je pense pas. Voilà c'est ma conviction. Ça ne regarde que moi. Yokaya tirendo nai uharmale jera la hangu tirendo nai harmumji wa hangu ena mdu ya hemiliaze na inarendwazo msu aminuka si jojo hunikum hono au ni joni kensi tonga zima mimi naye nemba ndu mimi naye. Je pense pas. Voilà. Ekaya emazimeji watu walaliko wanzani wao wajua beha mumba harmwe mabande ya hao. Chekale bandande la hangu ye mdunsu hanzanjo bandani hangu kana njia. C'est tout. Ekale bandala hangu kanonjia yonde elimi mino nao ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Donc hajimba iswalihi ngena zuki watu ngena
namna yao nao yeye japokuwa wananyasi wonsi pia na mdunga na vision ya hahe mimi vision ya hangu lejera la hangu tironda nai lejera la hangu titimba kufuru umji wa mbeni wa hangu utimba kufuru wanana shwa hangu no wana shwa hangu no wazaza hangu waviolewa abo wanadamu washangiraza ngo hizo msu aminu kamjo parojo wangala hatso jema sina paro manke respect chance na parojo wangala hatso jema voilà ti ha siasa minti harma siasa mimbu a politique shayo de conviction ya hangu kimwana mkomori yazaliwa harma lejera la mahame voilà hata mpaka ndabo ngarombo miezi mwike wa komoro ngo harma rehma na amani encore une fois ngarejila mji mtukufu ngadombo ni hotangani kumfariki dunia wa al-Khatib yatubu hatu Said Yusuf al-Sheikh Said Maulana Ali Jamali Leil miezi mwaje leka hapo ni khairi hata mpaka ndabo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa lanfa minkum.